ke teje kakasa sedi pochare konu lelie mu ke sedi pukilionu go tejile mu goza tele Jisu Krista ukela ka liozanu mu tie sia group tisojazanu ke nisedi ke penyofa rasho ke lerpete ke lusha mu online nuri ke zedi ke penyofa rasho ke bapete ke lu shewe GTA uko sia group seredie ba Mie seredie pe tosidi hakubu sia group nu kratachidi tie ke penyufa ukroto zedi ke penyufa japu tsvolige butike renuri nyeko ma pocha purhi kikicha nunu nye kroto zedi ke peko ke vorla tie ukroto sunuri ke nise nyeko peshisa mu nyeko ke peje susedi peshisa ya je Japu mi gobu ke terori cherdi ye penyofa japu chichedo Jisu Krista oke laki leozanu ke nisedi ateke lusia uko ke huke seu puke sekim hidi kiti sozaha kapie cell group day idi ke pekrotioje uko cell group convener visovonio legitu mu vice convener visovoto kire unye shitsudi cell group leaders koze ke jidiodi hotho rasa uko peteri haginu tejanguli keto su merowe ke todibo presidi ke ze ke chatslido ibriko to take care kusokere tefenu mefe pengu ibriko to take care kusokere tefenu mefe pengu sala akezeko Jisu jela we tepfudi ke mesatsonu lelivite pue feu hapi kazao fete ledi tsike mesa tsike sa muke richapo ula kresewa ke tau zedi susa pomo ginuzo muwe uke penyefer kinu jevo kazato probate salawe unu ke to tse jiu ke pelese Kepelese tsetsedi upe joketu nule tseke mesawa tseke mesakewa mu tseke mesapie krewa keta umofdi uke penyefe penyovolike where di talie kelho ushe jesu tezet zase tazolike poe prakasukonu getozo tyotsla jiu uko huniho nu tsepie ke kriemu hakivitslike Humie jotuita modi ukowe keze ke hu siya kazazu kawahike siketse mona uko huni hota robazolike ti sozo pe nyomi mievo tajets ngubagatala keze ke chatslido Hisitu yakaza kamasa ke krito nipu ti soza ke vi pomakere How kapi hugo ketsla ke tejipin tsia No temie petepel hupi ki zahanu tsusa Temie se nkre totslidi No nyo Jisu Kristabu juri Heko la heko ke pumako rasidi Kroz ginushe se mujasten he Hila ke shiesidi Heko nutsa pehi Heko nutsa ke tefu Heko ke merutsa pe nikesla Ke tejipin tsia we Ndino puga sagim hedi, tiedzewe mi buhiko sutsudi nrushoya, derin nyo Jisu Krista juri, feu, birhowadi, hiko butie, nze, garatsili kivi, mpenyoli kivi, mu hiko rakratsudi, nrusholi kivi tsusute, hato haula ke tejipin ziyawe, hiko ngule samo, hiko tsomo, derin no hiko kriyesudi, Hekobu nyotsikilila ke tejipinzia. Tien dino busa ke midi. Hekobu ke kresedi hunyo chata. Shiro ke peleno heko shetsumor shoketse. No heko krosedi hekobutie. Cell group krotsetsudi ke pekrodi. Mfeli kivi ke pelemi ke pekroya kazanu tuli kivi. Haharitsu ke sala ke tejipinzia. Convener mu vice convener nilelai ke tejipinzia we. Shiro cell group sera diekaba krata ko shiri
这 progoshiri petela ke thejipin ya no jape ko tsudi uko bu ni bu ke pe krodi unni ya kaza ho petewa modi nke pelle mi ke pe kro ya kaza unni di fele ke no ke kro khasji ni bu ye ko ke zedi tie ke pe kro ya kaza ye ko ni ya kaza ti so za ho kripie cell group de idi ke pe kroje no he ko shom hato ko libe me do ke mi tsli che no ke hu ke seri krosete ke to digi no he ko tsete Prohisje, ke tefu kapeu ko tsese, uko bu, nza putsu teodi, tefu di par nza putsu selekite no ke krokasje. Shoronyo Dr. Kuvilie, nke toke hidi sedi ke zasutio, no nunna kapie punna tsakase, pasi kapie pum hasi tsakase, bubu medokim hidi, ndiese ke zase, mu heko bu, heko rafachasu, heko hilekitio, Heko WhatsApp velekitio, no teja kapi heko tsidi, heko bu ndikor navoje. Kezedi nrushovokitio, no heko mhadziriedi heko chatalie, heko bu heko nu kapien tsidi, nrushochedi, kelakili Nazare Jesu Christa zanu, apyo Jehovah anki ameje melomo ke kro teja chasiawe. Amen. Terino puti kivi haungu kilela kithije se ukipenya futsa ya mo ukresara krothodi kipeje se kipeshi se ya abu se ke zasunu ke soliro cell group krata ke tsunu akini ke tsunu no se ke zasunu de apelesa cell group krata potsa ke tsa akini ke zatoliro abu vori ukresara ko ze ke krothodi ukipenya fu lietsle kivi puchak khrapi atsa ke sa ha akini thobo mu ma ala ke za thobo ke tsa su le sise ke kripo te matha abu vori cell group krata ho tsrino avi leadership skill leadership quality ha go enhance le kitwa ha ko tsape vi ko sa le kitwa opportunity ki vi se popie atsa ke sala su la di ani pekri padino krotho ke zapo lead sa kitwa su wet se deri cell group ke tsa ha ke tsa group not team ya number chata di hadi tsa ke tsa server za ke tsa mo haginu tsa ke kru wa zodi mi tsa ke kru wa zodi mi correct sa le ki vi team ya ba ke tsa hadi abu ave leadership skill ave leadership quality ha go builds le ki vi ha go ngu kilela ke thije sulam anise sise ki kripo che Kize Krisara Tsakeba, Honyo Mubaya, Honyo Zeke Sebaya, there Honyo Jesi Zomo Zaketsa Kraba, there is a group gets a group number Ziller gets a communication how the Sapevida, Shidi Honyo, JCPV, Honyo, CPV, Koliki, Suri, opportunity cases, gets a Bosunuba, Musuri, Sununa, Ani, a cell group Agino. Timekekra modern cell group members ko CPV ko sali ketsa opportunity su agivor ketsla suri ani ketsangu mu che pandemic la no har ketsa hago tsere hapo rasada jodi ukeri ketsa boba there is cell group no me po punum sedino akruhi pv sesaya musulade aniba chidi che ha akemero mo akini po chemesa chidi poti ho kepe crosavo to musunu ha kezak o kepenyo fliet se ketsuno tsuko sasele ketu mo o kepenyo f lam hatsaki he sasele ketu sukomera di sukola aniba musu cell group prota wotse ketsu suko akini go we shidi senyo ko ze kesasaya nyogo bije Puti kivi bomaker hangu kelela terino ke tejese kerke to ke pinyo futsa siro puti hanu abu cell group no zapra ketsa ke ni hause kazali kivi puti khakesala ukresara ke sekori beziewe cell group member tsidi ke pekrovor ke tsunum hakya kranori unise keletse yeko mekerse kezidi member tsvo musuno
temye puri ke kri ke tsa yeko keze kese di uni selia sunno o kromye kori CPV ko CP susa ko ke litsa zero ke pe kro ke sunno ha akini tsa kropose ke za sena yeko ke pe kro ke tsiki yeko nipu zannu ke pe kro di uni se ke litsa si musunno yeko keze ke tsa honyo hala cha ke tsa ya mu honyo hala cha ke tsiki honyo ho ki kru zero utho o personal lari kacha points ko pusidi yeko kacha tsike tsa musuno yeko siketsigi no honyo ho nuri CPV ko zero honyo hon tsa ke tepu ko ke tsa tselia sisiri kepe ko ke tsiki ke zidi ukresara lari cha ke tsa musi siketsu no utho uketso ke sala le zero Kresara no kidi putsijo nipu zapu tsepevi koleshi se koletushi hoko sukorise ke pudi unise ke tselia homie Bible verse ukini tokorise ke zasa sidi suko prepie ke mo hatsapu kinyeri ke pu le sidi hoko sudkon sidi ke zadi ke pekro unise le vowe puti ke duo po ke pekro ke tsunu unise ke le tsa siro teja ke kra mo ke le tsewe hakopete nipu ke krielazo mahako gino pozabu zapuza yetsikilio tsichi athelano ke thodi po presidi wotela tsilena Corinth miko kerio tinye mefe pununu mefe die nki kiliki no kitumye me sula no metsahie siri no tupra livitu liro sikilio le petulie su kitumye chitudi kepi nipu kitsa shikilio we nipu kitsa ke kha ke jimye tsede siro ke kha jidi luketu shiri krista kitumye so ke tsala ke zenyo ko nye ke hupuri ke dipo chitu di nikilishi jehova zidi sunutuli
understood has to understand. To be loved has to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It isn't pardoning that we are pardoned, in giving to each one that we receive. In dying we're born to eternal life. Oh Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console. To be understood has to understand. To be loved has to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. Where there's doubt, true faith in you.
Ti ke vi hola ni pu peje ju siro abo ko ke pekrole ki vi puti sa ke tla ni ko repete peje we puti ke chashinu haidi ke pekroba ke tsa mula ke tsa unise mo ke penyu fubu o ko ngumi jedi vorke to tikonu hai ke tsa ti tsa pekrapie o ko tsdi o ko bu Kaze, uke penyo furu shovuche kete, uke tsa mu uke menguwe. Ugo, jese ke pugitu, chayu liro, the importance of fellowship. Hause atse mu, ugo kaze ke puse ken ke tole sunu, ugo dia chayu te meta, pake tsuko tu tekenye, kusuku hidia senunu, hidia tenye. Bible baga tsuko, ame jikili rivi, a presutu. Haka tsuko tu tekenye, kusuku mefe senunu, hidia tenye. Putsugi tu pikabau liro, kepelemiko donu kelhujo. Saki temiko ungo pita, kekilamu na apostle kwe, ungo apostle kwe, ungo ko mu zasi ko kekra chese,
Siro peleke liye keze kropo chidi uvye pete vye herchita. Uko uvye ko mu unyara ko zelidi. Puma ko sevor uko donu tsof kebako vapilie. Siro uko tisonye keze pochidi rashukinu uti kasese. Uko kinu nyekreda bieche biecheze jiu unu meze mu unisheidi patrim hakrie. Siro uke penyo futse mu temye pete modze terurife jiu nipu tisonye kalaki liko bu uko salye bazota. Ke kratinuri setu uko kinyo tu kropo mehola ke tu bagatela. Ke kratinu tupi bagatela po tsigi po tsayu temeta the fellowship of believers. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Fellowship. Ugo ke lunu me hosaliro fellowship how me yese ke krilamuna uke penyo feshite no timi tsese ke timi bu ke pe kroketu fellowship timi mu ke penyo fe ke ze ke pe roba ke relational ke ze ke pe roke fellowship how lot tsese ke ugo kiri kito lesson presite meta uke penyo fe mato hago ngule dio deri ke puma ki zuno voda ke la mato hago ha uke penyo fam hato hako bitse bichawa kete bipesho wada kete uko soko ringulali mu temye ke peroli genjada uke penyo fze ke peroli genjada temye udonu ke gigete ke dukri kete ke zekesho pada kete uko ke tolesunu mulie mu hako lanu uke penyo fe punyo Jesu Krista ke tebe hako chike mezlali morkesho hako chipe vilali morkesho pom hato silavori punyo nyokobu suginu ke pekrolali ke vi uke penyo fe punyo Jesu Krista ke tsese ni suginu pom hato su tsila pie punyo nyoko tsese tie ke pelemi kobu punyo kama sarfe zanunu ke pekroli ke vi tsese mo ke penyo fe pu zopo pu nature pu ori pu character pu temeta punyo mu kama sarfe hako uko ke ze pu tsaba ya ke uko kiri kitola sunu uke penyo fe pum hato tsevor ke tsoko mohosaliro uko ke zedi ke nuredi tsaba ke ke ratsadi tsaba ke uko fellowship ba ke how nguli vi mu how kapie punyo nyoko giri tsasa ke pelemi ko bu uke lunu fellowship how ba ke zedi ke pekro ke zedi ke khie ke ngume je ke uke penyo fe hato ke pumavor ke uke penyo fe ke masajo mori uke penyo fe holiness po viti ke masati ke su bipeshwa ke la biperua ke la sulanu no uke penyo fe zedi ke peroli ke nzata ke temye uto donori ke peroli ke nzata ke Jesu Krista ke no hako chike mezse mu ugo makachego lesonu prakasege midi Jesu po vordi po Shijimi ko zedi ke pekro uko zedi ki zunulu uko zedi ma ungo ko tsa mi petha di ko haidi ke zeputi kropo uke penyo feke khie ke nguke mesia hako se kaza uke Jesu ungom hatokori tsa mi tsaka sohori tsa ke tsake kriri ungo nunu tspe temi ko butsumu khie ni haivodi po Calvary se tsa ni po hilashi ke ta she po Vordi pushijiko zeke se, mu po pushijiko zeke se ke tsadiki po ugo zeke kodadu,
povodi tetsike vibo ke sedadu ne poge kipuse ke pentecosti soza hu febali nu di puse mu pentecosti soza ha nye kama sauro favor mo kama sauro favor di potemye ko zefelito chufelito shidi kama sauro fogo ke lugi matsuke to po hako ko kipuse mo ko bu ha febali nu di puse mo ko makatsuko chapter ke ni ha nu mo so temeta uko kama sauro favor di temye ko poshijimi ko kivor ke vor ko ke lunu ko chufali ke ko bu ungom hatho ko chege o ke penyo fe diepu ke haidi theme ke kra jisu pelelie o ke penyo fe die ko se kaza ka ka to die ko se kaza sa ke o ke penyo fe ginu mu ke meje ka jova ke le ba ke ha ko se kaza ka stiki mi nye se ke je ha o ke pele ke lunu vorda musise uko che prakasake midi uko kepelemi ko kepekro ketsa kepelemi ko uko penyo fu zanunu kepekro ketsa huni ho khengu meje ketsa huni ho tsofa va pi ketsa huni ho kruhi huni ho encourage ketsa kepele ke lunu huni ho chatha ketsa uko hako sede par ketsa uko hako mulivi mo hawe uke penyo fe Jesu Krista pokizunu lugetse tigi pushijimi ko first century tigi uko hako tsuketse uko sedetu taketse uke penyo fe ke krimi ko uko converts ko zevori ke pekro ketse keze fellowship bagetse hako mulivi umaketse ko tu tegenyenu mugili kimhidi uko tsuketse uko meyeme lui ketse kropo uko mehogersana ugo apostles ko kapatadie apostles teaching apostles ko kapatadie sute meta katola sa puba Paul tuke sego mori hako ugo gospels ko mori lesake krigo hako midika todie no tusetu ketsa hako tuse ketsa ko ugo penyo fedi hako lemendo ugo hako seke pata ugo hako sedi huni ho tsake tefu ugo penyo fakara he hako here breaking of bread mugo haidi kepele ke lunu huni ho tsaka tefu keta mujisu go kipusa keta po lavor ko muche kepele mi ko bu karakra cha hau karakra he hau hidi huni ho tsaka tefu huni ho chata kepele ke lunu huni ho krihi bali nu keta bugasa ugo sokotsa ugo kezedi ugo tiza khabye kachaka me vogunu ugo kezedi ke pekro na mi fubo pusa keta ugo wordi ke segeliki ugo prayer needs ko sevodi ke sedi kachatsa ya keta puba mo hakimini ko kacharitsa huni ho kruhi tsaka tefu ugo kezedi Jesu Krista tsakasa hathoko ungom hathoritsa ketsumi koritsa pe visa keta Jesu shijimi ko ke lugiri hako mulivi mongo puti petenu ugo keze putsaba keta ugo kezedi kropo tsaba keta ke pelemiko ke khoyaba keta ke pelemiko ke hurapu vuri ugo huni ho nguli ke vitanu ba keta ripari uzefunguli ke vi ke pelle krosu ugo metise ba keta ugo michiri ke re ugo kepeleri ke re mugo servizo modi ugo vinya vira kuri ke re ke za ugo pakenimi ko tsili ke vimi ko uvi kuri zewadi sevodi katsofami ko krihi ke za poma samodi sedi huni ho krihi ke za mugo haidi ke ze ke se ke za ugo kershukinu ke pekro ke za Vordi kazedi kepelemie krotokunu kepekroketsa progressive fellowship ugo kepekroketsa hako petewamo ugo hako tsuketsunu ugo tsupekrakku ketsa kekripo satse meta ugo ugepenyo futseketsa praising God ugo ugepenyo furushuketsa ugepenyo futseketsa mu ugepenyo futseketsa ketejese putseketsa uke penyo fe pejidi pumhuzuno vor baketa sunu kukeli baketa victory baketa temye uto ungu meje seda keta mori uto figor rakrasi lesi badaliro uke penyo fe tsesache shitemeta sunu victory baketa uke penyo fe ke kuo kazako lepekramu sunu poke kubakra keta uke ninguli aketa mo ake midi uke penyo fe tse por shuketa
mo ko ai di hunyu ho khie ngu me je ke tse u ko kese viva ke tse u ko hunyu ho pelle ba ke tse hunyu ho lepe viva ke tse mo Christian me fellowship no ha ko ha me yese hunyu ho lepe vi hunyu ho ugo hunyu ho shitat nu hunyu ho lepe shubada modi ugo kese nu putsaba ke tse ke nu reba ke tse ke kheba ke tse kese ke vingo donu ba ke tse mo ko hunyu ho hu hunyu ho lepe vi ke tse ha ko go donu ba ke tse ugo ke pe kro ke tse ugo character scope ugo haidi mulie ugo ke lu mo ho soliro ugo jisu kinu ke for ngu ke meje je ha ko sisa kala ke liye je ke jova ke liye je ha ko sika siki ugo ni thori ugo num thori ugo ke pele mi chba ke tse puti petenu ke je ke pe kroban ke tse puti petenu ke je di ke che tali tsi ke pe nyufer reshoban ke tse mo junior senior ba ke tse digi he ko ke pe cross ke tse kro ba ya mi he ko se train shidi he ko kia klam he ko ke je re lines of the ke je re do ya mo he ko ke himi pe te re hu to ya ke lam he ko se train shidi he ko kre ba ya mo he ko ke se ro hu do ri la vor ke kin ke se ya mo he ko puti kro no concert ka sa do di chali do je ma ko se vor di ke se be ba da li ro vor di he ko ha ke khali di zi ya sim hanya ko fe ba ya ke pe kro ke ze uni ke ze fellowship su uni ke ze ke pe le mi ko ke ze ke se ke pe kro ba ke ze su uni unum ke ze hunyu ho miss ke ze su ba ke ze mu hakuri uko ke pe le ke lu haunu uko ke ze di uko ni ba ke ze uko fellowship haunu uko ni thor ba ke ze mi po je pu ke ze Bonhoeffer po je pu ke ze po testimony pu no po je hai ke mi ke ze pu Hitler puteli di puze ki diki punu techa punu di techa diepengunu po ze ke yeto ke tiki po ke krimi ko ke pelenu po pastor po tsa chigetsana po ke hukinu ke pekra ke ja po ke shimi po ke krimi ko ze ke pechese da ke nyota ogo kira po tu shige tsi simuda mu po pusa ke tsa a fellowship how mis tsotore yale Kesedi ka chatsaba ke tsa hunyi ho la chaba ke tsa hunyi ho tsaka te fuba ke tsa how mis tsotore le ke tsa po testimony punu tuse to ke tsa mule mo hake midi ke pelemie fellowship how ke ze siban ke tsa hunyi ho khie ngu me je ke tsa hunyi ho var kra ke tsa hunyi ho lan le ke tsa haidi ke ze fellowship ke pelemie kro how haidi ke pro baya ogo fellowship ke pekro ke tsa haidi ke pekro ke tsa hakir puri ke kri ke tsa nuri temi ke pekro pia ma ke midio go ke pekro ke tsa puchapula hapula ke pekro baya mo ke do la ke pekro bashi ke tsa su me yese mo Christian me ke pekro ke tsa su Jesu Christa ginu ke pekro baya Jesu Christa gi u ke pelle ba ke tsa su ginu unni unu me ke pekro baya Jesu Christa gi u ke pelle ke lusu nu u zemi kori su ba ke tsa su unni di ke pekro baya ke tsa u ko su muli vi ni krotho ke kri ke tsa ko mohosali ro fellowship mori ke ze ke pekro ke tsa ha ko puri ke kri ke tsa nu ke pekro ba ke tsa muli vi ni Christian me fellowship sa ke tsa Jesu Christa gi ke pelle u ginu unni di ke pekro baya ke tsa muli vi ugo Bible studies omo shi ke tsa la die ke pu petse se vo ke tsa so ko tsul ho deri ugo die fellowship hayo po root word temeta koinonia ugo koinonia ke huki bo ba koinonia Greek meaning koinonia fellowship mu fellowship hanu sharing bayasi fellowship hanu participation bayasi fellowship hanu contribution relationship mu fellowship hanu no go first century ki ke pele mi go cheke uko kelle ke he common goal uko common interest wo ba ke muri mutual ke se vi ba ke nu si ba ke mo ke midi uko keze ke pekro siban ke public utho mipu kriba ke su mudi keze ke pekro ban ke sharing participation contribution relationship commonness mutual public mo ke midi uko thajagori huni ho ze ka za ke o tsofgori sedi ke pudi ka za ke o ke nigori ka za ke
unu shokonari su huni ho krihi ketsa huni ho pf ketsa mori puti sokonu huni ho kelunu witness ketsa japutsa ketsa huni ho kelula responsible ba ketsa accountable ba ketsa keze kropunu keze kepekrobali ro huni ho kelugi u friendship ki u fellowship unu accountability u ba mor so ketsa responsibility su ba mor so ketsa ogo sokori mulivi mugo zaputsa ketsa konuri ogo sokoni participation ba ketsa khakesa konuri ogo contribution ba ketsa ogo prakasa zogo nguli de ogo viego zewadi sewodi ka tsofme ko krihi ba ketsa mu hakemi yatho zemeta ogo hakopete for the glory of God uke penye fasa yu la ogo chaba ketsa Moses uke penye fasa yu la motu ketsa she uko jeseri tsaba ya ketsa kropori ba meche ne yokom hato how unique kekrila muno uko uke penye for glory la mu uke penye for glory suwe uko bu hunyo ho krihi ketsa sunu uke penye for japutsile ketsa miri uko ngusri uko nida ketsa uko ngupe uni ketsa uko ngupe jeda ketsa uko ngupe vida ketsa mu really ni uko tisonye uko kepele krotosunu numbers kramimi pada ketsa uko care thalaki phrelia mu fellowship Christian fellowship how we bukel hebo ba Christian fellowship how we temye kramimi liya uko cheza temye krasidi ke pekroba hajesse temye kradi ke pekroli morsho uko 30 plus cell group Hakwe oko really no tsufo ketsa mikerba ketsa ko tiche pushe me serri pada divi ma ki midi oko krothowe me tesbie pokel heni ketsa mi bungusdi mi ni ketsa mi zje ketsa mi num ketsa vorn ketsa oko cell group ko mori fellowship ko how pokeme yetho ketsa oko how mulivi Christian fellowship how tsaketa primarily how ugo ke lunu sedeketa ugo salvation ugino jisu pelele tamu su directly or indirectly ugo Christian mekrotosunu ugori kikrusunu puta keta ugo kezedi keze kropo sadaketa musulanu ugo huni ho faketa huni ho zevorli morso keta tatsat bada keta suri krihili morso keta Puniba ketsu rizedi punile ketsa punushoba ketsa rizedi punusho ketsa tatsme jeba ketsa suri krihisan ketsa ugo keze ki grupo ketsa ke krilamun ugo Jesu Christagi ugo kepelesu ba ketsa la ugo cheke pukese ke midi maketso ko kenya haunu ugo ke penyo ke krimu ke mejiko ke zasa ke puse ketsa tigi thime ka kravoda Muslim yedi ugo kesedi kepekro ketsa su temya kramimi leda temya unimi leda muhau kepekro ketsa under the banner of Jesus Christ Jesu Christangu kemeje kala ke liye su ginurbi ugo kepekro ba ketsa parison ke kripori lamo mi puri su nu po political party po separ ketu mi puri su nu po thapo kesedim hapo tseketu sulamo der uke penyo zedi ke pekro ketsa ke pelle ke lusunu unito ketu ke zedi hunyo tsake tefu ketsa okum hato sulanu no ke pekro ketsa okum ngulivi mo ha hunyo ho encourage tsaketa hunyo ho edify tsaketa tsake masapye ke pelle ke lusunu tsaketa individual level no ro hunyo ho edify tsaketa broader picture no ro ke hu edify tsaketa ke hu tsipe visa ketsa ke hu tsike masasa ketsa ke hu tsipe nisa ketsa enrich tsasa ketsa ke pelle ke lusunu hakimidi ko fellowship ketsa hawe ugo individualistic mo mori ugo kenyo ke pukero de isolation nuri mo slanongo ugo nake pusa ketsa koinonia hawe public ke zedi ke pekro ketsa Metsa keze kepe kroketsa, fellowship keze kepe kroketsa, muhau huni ho tsipe vi ketsa, huni ho tsipe ni ketsa, huni ho tsipe ubu masikuli ketsa, unikuli ketsa, ugo fellowship hau mulie. Ugo Christian fellowship hau unique ketsa, ke krilamuna ha ke kripo saro,
Ugo oke penyo fazedi ke perro ke tsa Jesus Christa zedi ke perro ke tsa suze ke perro ke tsa suze fellowship tsa ke tsa sunu bo temye pette go zedi ke perro no ke tsa ugo oke penyo fazedi pe so ke bo zedi ke perro liro pe kronori ugo ke ze ke perro ke tsa sunu pette ke ze ke perro ke ref voda ke tsa ke shimoto zo Jesus Christa da muri ke pelle meta se ke ratsero da ke tsa ugo mainland India no ugo pette kreru da ke tsa me ke pelemida ke tse su karatsuru ke tse ke yeshiru ke tse su unu krikre ke tse bo ba ke tse ogo hakim hi ke tse muli vi muli ya mo alanu Jesus Christa ze ke pelenu ke pe kroda ke tse ke peroda ke tse huni hoze ke pero ke tse sunuri vikodia ogo tie zuba ke tse tinu mo hoseli ro Christian fellowship ha ko ha boring se da ke tse temi uni pimoda ke tse mengu pimoda ke tse ogo hako mulivi silivi temi utu rubi lunoda ketsa individualism utu kridi lunoda ketsa ogo isolation muri ogo tie screen culture ogo modzunu TV screen po khaza mobile phone shidi bada ketsa papetere tsile tension zoda ketsa ukam office to reform di chidi bandi tsile tension zo tipu no bada ketsa social media muri people creating their own virtual world of self and recreating themselves as wonderful as they would like themselves to be and project themselves that way. People creating their own virtual world of self, recreating themselves as wonderful as they would like themselves to be and project themselves that way. John MacArthur you can upload your self creation as in the Eden of internet. The perfect you, beautiful you, smart, intelligent, cool, wise, self-actualized. You can create a digitized self-projection of your idyllic design. Boedi generation, muri ogo culture, zeka seba ketsa haiketsa po define tsa mu ogo petere haiketsa po no bazo. Ogo tieze hako mi zebo tsedo de tie hako ogo zede. Ogo kepekro pizomori. Utu u isolated di bazori. Mo temi kekra party kezedi fellowship itsen no moda ketsa. Utu oke ka o reserve tsebada ketsa u open up tsen no moda ketsa. Tsasmichi ketsa la levi tsen no mo ketsa la levi tsa moda la tsli shimoda ketsa la levi. Kepekro ketsa hako Christian fellowship hako kezedi kepekro ketsa hako temi ke lugi bamo de ketsa. Mogo culture how mohosali ro narcissistic. Utu ngubi uni tor ketsa mise kepekro no mo ketsa. Hakim hi ketsa culture punu ba ketsa more utu atu Allah vi ketsa morally relative how Allah putuzo shila mind your own business. No, just stay away from me. Atu Allah tsaba ketsa shiba shila norin to jizodi bale. Atu tsazo ari jizo do. Hunyo ho kivori kepet to ketsa nyogo baguri cell group leader go Kratamigo, Shikatize, Kilamono culture, Utemta, Ogo Kepuka Sekimidi, individualistic. Ogo Lebaya Momoshi, whether we like it or not, how Ogo influence Tsaba. Mogo Tiogo counter perspective Temeta, Ogo Che fellowship how Tsaba. Mohako City Ogo, when you Hotessa, when you Zevori, Capeleke Lunu Tselemoliro, Ogo Heidi, Pete, Heidi, Tia fellowship, Potari Shilemodado. Christian Metsa Utur be Christian Metsaduzi Tsefato gets okay, Niti Ribamo gets a okay, Nitin hearing me peruse a capacrosa bamo gets a Unuka shutinary me peruse di su Ukri secretary bamo gets a Ugotie Mohosoliro. People want privacy, more convenience, more law commitment cousin the Motoda gets a Metsama Togoner Ugo how will we here, Ukasan the Moda gets a Utiuza Kasan the Moda gets a Sustetsasan the Moda gets a law commitment, anonymity, Mori unaccountability,
Hunyu hola accountability hatola su band moda ke tsa mu okoche hapo oko culture define sa ke pesa thu ke su meta self projection more self promotion hakim hi ke tsu pu shiku hunyu hola lu ke tsa hunyu hola le ke tsa shizanyu me ke hu ke zedi krisare mikroto tefu mikroto tenyu mikroto di oko kroto ke krizo base ni hakim hi di ke pekro ke tsa hau bamo da ke tsa mu tek ke huri hakim hi ke tsa trend punu vorza ke tsa ogo tie fellowship how we ogo counter perspective for city how city ogo kepele mi ko tes ogo krotho tes be kepele ke lunu somor so ke tsa tipo ogo ki vorba mi pu ke tsa it's hard to find a church. It's hard to find a church. Mu ogo tie ogo ke lunu mo hosoliro temi ka kra dia how pu ba mulivi it's hard to find a church. Mugo context, mugo culture, muhosoliro. Temi uto, they create their own music. More they create their own list of music, the music that they want to hear. Uzim your friend circle, uto banna ketsa, uto select ketsa. Vonero vono moro vomo ketsa. Uto u criteria nu, uto u viesu nu, uto u kelesu nu, u agenda, uto umharro nu, banna ketsa. Muke huri sunu ba ke tsako rubinu von ke tsa lo ko tie ke huri krasere mu temiri tie ke huki haidi ki unura ala putu thodu shi ke tsa futu ke tsa ogo hai ke tsa ke krari mulivi utho umhodziki utho vi ke tsunu view of themselves the information experience relationship ala ko tie Timmy Kakra, membership ke di takota kitu getri mulivi. There were sense of fellowship. Fellowship how developed silimoda, how bamoda, miru shilimo, urimi shilimo, kepele kelusunu, learn no moda ketsa. Mipu hai ketsa pusasa. I don't go to church. I don't sing to worship. I have communion with my chocolate, cookies. Mutim Yahweh puto creating his own sacraments. Mohako hyper individualistic, very individual faith. Hakim he gets a train punu, vorza. Mogori hakozeka sebazo, hakopete, oko kigibazo, oko donubazo, no rizeka seba, arizeka seba, kikurizeka seba, oko pete, haiketsa kilupunu, luba. Moha reality uzo. Hako miedzemo. Hako ogo zezo. Ogo kiki miri Christian me keze fellowship bamo kesemodi how can we grow? Ogo keze kesemodi how can we participate? Ogo keze di fellowship bamodi how can we love one another? Ogo keze di fellowship bamodi how can we profess our faith? How can we be a witness? Ogo keze fellowship bamodi how can we share? Mipo wedding card WhatsApp nungu la pure pisako WhatsApp nu riketela su miado. Fellowship bamuliro how can we share? Fellowship bamuliro relationship kim hiri bada. Hakopete replace virtual. How kidepo volivika. Isolation. Mo fellowship bamuliro ogo kikim hiri tihakim hiri kepekroli tuga. Oke penyo foko kikilie. We are called to have fellowship. Okay, penyefazidi keperoba ketsa, temyezedi keperoba ketsa. No Christian metsakilie, kinu sededi atsakilie, kinu sededi fellowship sunu kepekroda ketsa. Ugubu kezedi fellowship sunu keze putsa ketsa. One body, different part. Okay, penyefasu uko kipe sunu tsaketsa pusu pumedo. Jesu Christagi uko kemerepu. Ugo foto ketso huto ketso kepele suri puo. Ugo shidze ugo future ugo destiny suri puo. Ugo head to Jesus Christ. Ugo head suri puo. Mu ugo head suginu ugo ke lusu su preba. Mu ugo tia haugi luba ketso kepekro fellowship. Ugo haidi kezedi luba morsho ketso.
Ogo dia chayu, meet God, meet people, share a meal, share a love, host a fellowship. It's beautiful. Ogo tie fellowship hanu kezedi. Cell group kakratsi be bagetsa. Ogo penyufu ogo krihisa, ogo tsakete fusedi. Ogo kepelle kelu hanu. Ogo fellowship hanu. Ogo niketsa sali morsto ketsa. Kamasarufu temiko krihisedi. First century tiki ogo kepelle me go krihipie. Tisonye kepelle krotosunu temi krapar ke lekim hidi. Ogo group nuri temi bu krapar liye tiena. Ogo che pandemic la no ogo social media go samudi tsiliken zaba. Hakubu ogo fellowship how bia katatsu wa katsu modi. Hakubu ogo fellowship u tsikemeti getsa. Hakubu ogo instruments go tsiliye tiena. Satan sedi timye tesepe shwaya getsago uke penyufu soko sedi ogo krihipie ogo kroto tsepevi ogo kepele kelusu tsepevi liye tiena ogo keze kepe krogetsuginu keze di memye kama thalivi ogo maturity party vi ogo khuni ho ngumeje ke khoya ketsa ke krihi ketsa hako viko party vi ke penyufu japie tiogo cell group tsaba ketsa pato hako mugi tse tiena ketsa akatsa mo akemengu kachabo tsuri dio ke kreka masanya pu no shite no heko tsasa ketsa heko bu zedi ke perotu na ketsa ke perotu ketula heko tsasa ke puma vordi su dathewa there no new Jesus Christ khalasadi su tsike mezlas mutiem pelle ke liye me ko ni pu pelle ke liye nzaki ke liye ke zedi ki group nu ke pelle ki krusunu Jesus Christ putsu tsagetse temosu gi putagetse no tienye pu Christianer ko bu cell group hakotsladi huni hotes kengu getse kepele mi pro hau tsepe ri tsepe tu getse sedela ke li hakularim peje no zapie ni pu kom hato hakom hogi tseje oko ken ni tsepe krasje ani pu pentecosti sozanye kama sarofu vordi ni pu kepele mi ko kruhisa mu kepele kru tison yeme mi ke li tui temi ka krakapio ko sa ko bakili tui no ni pu tisonye temi kapie group hakonu cell group hakonu basuje temi bu ni pu sidi kepele ke lugi unni parli ke no ke kruke ko kasuje yego tie ki zuze ke per hizu ke ni pu utu zazure bille ke ke pekron mo ke ke kruhin mo ke huni ho san mo ke ani pu tie hai ke tipu nu luze no tie masim principle and philosophy Christian worldview hakobu tie ni pu ni ko ke khalidi heko ba ko sedi nzatsuke me yesje temi ka krabu tie proto hako ginu uni unum kelie o kemerer mu kelie tsuje heko hako kapin jenum pelesudi kala kelie Jesus Christ zanu pu Jehovah ki yemejme lomu chayawe amen yo bete peje